ye da nyame aseche enera ma ya tenche ye saba school ne ye san ye fa ye Bre wo adisua bo da pen hene yesua ne no ta adisua bo limu a na ye wuni che no ofa kun ahodo boye wala brema bonzam oni nyame bo nyame walingunim no ogusuala odingumnem ne omayo adisua hwen ya dwinsiele so che se ye fa ye nyame de a yewra yekolingunim abonzam go yechiye de ewra nyame lingunim ti yekolingunim da penhe ote adisua boto sunyo na adisua boto sunyo ye nun boye wafo ato so ne nwa be frey Bre Bo Ehy3 Bre Bo Ehy3 da penhe bebo mene beba abo kana yesua so adisua hen yole elder okra chebo da penhe no bokale enera osan bokaye yesayele Pastor FT Bedu era ene obokaye the former president ma Western of Ghana Conference yesayele elder Edward era wotano so this asafunu yote elder obro obokaye enera ma yusua disua boto sunyon mubo mera mi di wuchia mi yele sofo esa yemra mi di wuchia mi o yengo hye on katon ni ebomba ye na ye hoye disua ni aso yeda wase rade da le jure fama ye enera jure pa boye fama ye ye ba sua on buche ya dwunin na ma ye table ni ahra ye tuwa na mompa o yesu dumanu amen ena disua malemu amato iduma enwa Bre Bo Ehy3 na adisua ne engaibo jure boye ye gina so na ye fa yedisua adisua ne emu ne ye konwi wo nyekire bobek frey adi samon nyekire itiburu ne na nyechenu aburu ne na oni buru ne nun nyekire itiburu ne na nyechenu aburu ne na oni buru ne nun yetie nyame jure amen afei niane na ye munungum fufu ebie na ebie bo teso oteche so na awane bo sika kokore abotire boy na otra dadie kuatie 99 bio na obofo na bofo ofufre bie fili asoni yesua ne anu fitele na ofalkonvie kandinga tiane nu shrele bo ote munungun ne aso ne che fawadadie kuatie ne natete ofiche no baye tele aju na asieso no baye abro amen adisua ne bo ye gina so na ye fa yesua adisua ne am creatien me kai wachi yesua abofo enzane ben graduate ne na adisua ne boye ye shebo ne enwa odiche ye niache ye kobobwaye no ane ekosisie ye nwuye onatiche mre boye abonzan wo fa otuye so sa no ne ye be konen emre ne wa hwawieye na nyame Euroba tuya abonzam so wafo a yeni yenim abonzamura obatuya ye so yengo hye nkura ye koho ye adisua bo chiabu yelimu aye mune we aye kan kwasi adan mune adisua nen duma boye ola so ne enwa aginasie ahorobo otinabre afebo aginasie ahorobo otinabre afebo pastor enede ngofam wo hye ebu so aginasie ahorobo ye otinabre afebo incha disua ye ofa maye wo hie nu yeda nyame aseche ye nyaso akonya hinafi ye ne adofo ye che nyame ejuro so aginasie bo otinabre afebo nen ejure ma ye nwi che ehunu abofo biebo ne wote pongo subo utrae dade kwatie bo fa pepeo cheche iche ni aburo akuyafo ko so yeduare a na ibre so a ye kopa egua ye pata somo na hiwra sala yo pra chochire gina sie ni aburo bo ye gina che ye gina ye si adrupi na nyame aha che betinjen na bebe ndi yero na betinjen wote ye gina si aburo che ko sipa de ana che ko sitade ne ehne yo chovu chonwa ekangadi Matthew uti abronyo 90 mo bru ni nane a ebre dure ne asompa ikinga miti na afi fototo adi se bru ni nane nsia na
Ebre yo pa okache aginasie. Iti Dawuro no boye bod. Matthew 24. Matthew wotie bro nyo ne na. Yichi mo bro ne na. Mama ye tie awurade edwure. Amen. Na be ko hahine na wonzemba. Ehi wo wiase am kura. Ma okoye adanzie. Koma amam kuraka. Na afi ayere ne awa. Amen. Amen. Kesala bobonzambo ne kan edwure. Totra bonzambo. Wo hye bo fa ko wo nwura no. Watena se ya so afo pembe. Uti nyanza sone na nyame yakoso bo wawu walaye no wafache ako atobre che oba saba no ba mafa hodie iti be sone ne na be paw ne ana be paw pra ne wo be kongwaje nu be ba wura ba amba pa ne be ko ewuedie nu isotu o kan kire ye che pra boy ne ye paw ne ye paw che ye paw ma ye nyadango ana che be ko ha biera bo ye ko ye biera mo ti afebo na bre nyame atwa bi se be ko fa dwuro pa ne ho Dawuro no ko wiase nkurati ye le che nyame ho ye fa dwuro pa ne ye ho na ye boy wo man so che Yesu wo saba bieku otie fa ho ye tre so ehne ye so kan kire ho ye iti ko di se motibru ni na ne ngichi mu nzia no so a iro ka so mi samba ne bieku ala adi se motibru ni na ngichi mu nzia ne iti wo ye fa dwuro ni ye fa ma mine kamera meti Adi sam ayi kire iki buru ne nan chimo nzia. Na afi mu na abofo foforo. Iti wo se mu na abofo foforo. Bo wotu na tinyame so afia. Wotu na tinyame so afia. Bo tranzamba fi bo ne che. Wo tranzamba fi bo. Okọ boy Dawuro wo kire bebo. Okọ boy Dawuro kire bebo ye beti aso. Aman. Musuokuye. Ejudura horo. Onimeniam kura. Iti so dwura hene ejuro pa ne me fa ma wiase nkura na bo work of fan ye what na brafi bo che efa pa na Yesu ba nyangwaje ana che edi bonzamsi ekuye ko enyope na bra ne ye ne etwa bra ne wo ba du che bo efa na fa yie otiare na buru a otiamuyi wa buru a waburu iti so bra ne afutuo ne ye che ye pa bo ye pa ne what afi bo ye fra bo ye fan ana ye yire bo ye yin che ye yi nyame ana che ye fa bonzamene ye ne ayi no ti afebo ti Awurade bo kai na Dawuro be bo be fa nyame ayi ma ye na won ye fa pa ne na ye buso nyangwaje ama ye kra wo Yesu dumanti amen. Ehy3 ye che ni che biala bo ye yen so te ka choti pri ote aginasie bo ye yi gina ye fa ma ye chie bio ti se ne bo me ye biara ma ne ayi a watimi chie bi nka bo mprachi mi gina ye me fa no nyame ma ye ndi ase da amen yo ye ho ye kisie wura adisuani en wafo ama ye che suna wane isawale ede okra suna wane ule wana mrebeni osamba obao yo nyame ase ma hemeti anu nyaji suna wa na nyame bo be fresh suna wa ani we nwa na ha bie ha dure bi yirami onwa ni njembi ba to aso be kwa pinu ka tin ma ka betebetebe je mu abe sala ni ba pinu ka tin ni ka ni wra wande wo dawi ko fa be so bepo iti e prache ka kiri ngie ni mo che ka tin obre na na mo kodo ma ka se ki ma e gba se kwa ko hire mo akise ka chi nwa ngie na ha se che ngie ma ti ngie bibiro eti nyame ewura wo wani o nyame Yesu Kristo o ti nyame o wa meme ni ahemo kisa me ka chi mo so na me pastor ni aso ni ma kra ma ha bibiro ma chire be ma ba ese basesa be nya ho wuti wo fa so na ti bia to yo so wuti be fresh so na wa wuti yi yo ba fa ya ma ne hu boye fa no ni mkure ti mo fa no bi wuti wasiye yale gbe dio wasiye amanu hu gbe fa no wuti wana so ni ati wo ma se wo kan gire kire wa ne sike wo bo ba fe o safre ya ere ma wuti so na wa wo ko sa ko wa bi ku ne wa fa ya wa ho
wuti wasisie ye wa adwira wa kire ye che ye ne ye na sasra bonzam ne bompra so le ye wo wa se hia so bompra ye yedie wuti yi bo ba afa so man hunu ne be dwira ne bo ba ha kire o ma nya ngwan yi wo fa man hunu bonzam tete o ma fa so man hunu ne yo ha kire ye che ye ne ye lukusakwa no afa ya kwa ka bi ma ye rife bule ne yo eti enne me planche me no ye du so gwire ya che nyame e bi ba ka chi wo so na wa afa man hunu hie no ka chi wa che sisi yo na o ba afa okwa na o me ko defend sisi yo no ba ni wo afa ya ma ye rife bule ne yo na nyame ase ba me so pa nyame amen ni cheche suna one na suna biemba yun na mumanate mvuembu yun ni yeti iwele sodman po wato eso sebi wa bon the software pa na bie si chen the software na ewiame a he ebia me no ko hu ona ti chen si chen the software zo we frame he o e ride wa nwi so enwa ngoboka he for no mo so nyame o maye ndi ase odi che ura wale bua wa ni mamba soe obaso yehoye mna adisuani jure adisuani aso eda meda wase jure adisuani aso enwa nyame eso ndem buyale nyame eso ndem buyale edward nyame eso ndem buyale faye fonu kan yo sofo de eda wase se beka che nyame eso ndem buyala inima ye fe toto ase yaso che befa adwuma bi wura wosa wa fo ono suma ba yi mini ebiemo bo poto jujure ka che auditor general ne ba wa ne ba ne ya wo ngrete no mkroti eye bo watipa mba bo wa baso eye bo timeya ne ba fo ba gina ne ka bo mre ni kire che be fo be gina ga ewiasi po boye no hore wonna di mponi bi wiso eti bi obra blem ba so na boye osa okohan na wade o kanche ndembu yale boye owo nwuro di adusian ma ye nwche Yesu o wasiya so na wani che boye eda han hire wo kisi ene o wasiya so na woli jumadiam kro tinin usa ohonguro ti se ye kinga asumafo benyuma ne a wo ye iti kun inyi chemue engurane bo oko juburu woni konia asumafo ngoma ne iti kun inyi chenue buru woni inyi chemu ngurane bo oko juburu ne ngona yetie nyame adwure amen na ohane ehe yele na begusu beni ayene befale be hole nyame so na munungum pele yiwu yale bo banwi ku brune okonen ne benia anwuru ha na ye mienzia nyobie bo bewura ndade efufue wo bejina ne benbre na beselebe Galilea fwe nzuetie emojin wa beni anwuro ye Yesu hiala bo ba faye bafi emenwu ba ho nyame so ne chebo emenwu ye che oko nyame so ne so ala ye okosa okowa amen yes uradi so amen ti wan ma ye unche Yesu no efle cross na baani chebo ye asuafo no unche munungum lefite be se na wa 5 kon abofo bo wo beche mbewura ndade enjim reche abofo na be hehire Yesu asuafo ne chebo mo uncho kon swala yokusa okowa nti Yesu mamko asisi ele kame memo na misiesi mi ya ngosango wa mma afa mo maho na riche biala koso anza na eba ahura ho Yesu ile kane Joseph
atemu okoso yise ndembu yale okoso iti babu na hire ma yewunche Yesu Krista oti kronkron bia boye kan ye boni em kro ti ye kire ya osreja no mo fa ye boni che wa hwire eduma ewo ngwa ma nanu na se ya anga ye boni ye ngire ma wa nsreja no ma fa anga ye dia ne di yeduma wo ewie nwoma nanu eti atemu obo okoso wo nwro hwe na aya kan bo ye ta enne ye kwasori ya bo ye siele che Yesu yewu besa ma unyele me prinsika me prinja me prin konduo na bo iti wa fere ye che mko asiesiele ka me ba mfemon ya dwene woni so eti ena kian o ma ye wunche ndembu ya lebie okoso wo anwrobre na ma misam no bisa wunche mbrembre se Yesu wo be na akatuya bon yo fa komame so wo be hima akatuya bon yemra mensa ko hanyo cheche boti biara wa chebo mo uncho ko sala yo ko sa ko wa daniel wra me unche biye bo wali njiya pin wo tenase chafe obabu atan na obuche nkrata nu no buche nkrata aboti ngwa mo nu no nate ejuro ba shura nkrata na so bu biala tan ndembu yala chebo ye yadwuma boli wase yaso watiyo iti ye shebre pa na che ye ndi chebo ye nem kro tinin sie ye pa Yesu boko fakatu ya pa komai se ya anya boyoti pa oba akatu ya tebo yo fabre bonzano ya bofon ye ro sa ko anya me mahiri wo pale na ye bobra pa na oba ye ni yaho ye ni febule ye ri wo ye humanity. Amen. Miche Yesu hebo ye otisuna awan. Ye kumape na laura ye chia bia temu nen. Anen den ne boyo koso yo trayo. Iti ye wincho otisuna awa. Ye ni e nkabie ne. Ye polifo. So for brand pobo, asompa nya han brand. Na me kanga, ngoma bi no cheche ende buale ne. Anche he no tiase aso de. Aya bia mutu esika ma be buga time mo na ti be buga ndem ma. E kusu wo ngro. Na mo kora kokko ma bra bebrem na ni ji sembo nu ele che nwa kromenia nkura bo ewo wi asen o start adam so o ko dube be wuna mkurati be be tiasen e biela duma obuku so for tie yo e biela duma obuku na buku na nu wo bo be bu won de ne na etepa ne ba jro boniface na fafiri ba tunu ba so fafiri ba tunu sala ye bele kun so be frenga ye pa bi na bekoye na ba wura nyen na bo mo ye bi ya chonwa be ko ne bi nga ye mo no ye papi kuso so bo nwa ma de ne bo ni bi wa za chara ya dwene kuso ba ndro fa che we nyunu kuso be nia che fa che woni nwa ma na ti ne e be be ni be nia ni ba yi duma be che nwa ma na duma be ko ne nga ye ma ne wa ye papi kuso na che duma ne nwa ma na ti kuma saba yi be fiti nje be ni ya ra pa ne ye pa kuso si eduma ngongwa mania iti adwen sachiran omunya pa. Amen. Pastor Fayesi bedia na faya to aso amaye penko oye menane edisuan ne wa ngunimdifu e abotire ne chebo ye kan nyame awane o wase aso ne tasabonzam se che yo ba le ngwati wo kun fitebre you san wo hunine iwuye ni po yo amaye nyangwanje o na uraburu jore che be fa ahimotire be boy ana be mai abotire no woti mo wuye die so na bo ri nguni be fa mo wuye ne be fa na ke sa de bo ba awa ne bo so bo fa ba woti en nyama abotire na da mo wuye ne ko nyame bubu din wo fa abotire ahimotire pa no fa boy na hine yo nwa wo osaba ne wo so bo fa ba no ngo fa jango ti ase aso iti be fre wie no temu afo o sinze wie yo ba ma hote fo nkura be ko yi abre no fa command ne nti wo ba ya botire no temu wie ko oti anonyam abotire na hini yo nwa bia bo ro ko lingu ni mene wo ma bo focus sabe ene cheba na ani ti se ma leche wo so no bia abotire ba be dum aba wura. Amen. Na fa bia de be fe wura. Amen. Suna wane ochiye ni asuna wani yo nyame ma yendi ase edo krawra enwa
duaba biara osuyale yeba huye adisuane duaba biara osuyale ura se yo famayo ma biara osu ale ma biara bo rian osuyale enti ne okireche osuya odi Bre Bo watinia epe enti bo osun osupa bepe osuta bepe enti yele epere nyo bo beba e pa ne bepe beko ngonu owura eyeta ekoho express yunu oti ninke nyo yo la brawo afia die ni no oti beka kireye ba bone obidwe kireye wati ni kireye che ba shebere che bo yerie ma pan ni hanen baba buanden baba yedwire na fe be wuche wo ediben na edibia ba fa tren ya ta die ba fa ba wuro e pratie kinga adi ni chire iti green nan imwe green zo kwa pin bronian na iti bonyame o kan kire yo o ma yeti awrade dwure amen abofo fufurefure nyame eso asori rehia nanu defitele na ne kusu wotira dade kwatre na bi na abofo fufurebo o lesin su tumini ofile afori ebochi ananu efitele na ofari convien kandinga etienu shirele bowutra dade kwatre na ne che fa wodade kwatre na ne tete asiye subobe ma bibira ne ofiche imanabo manya bo amen ti waka won butra dade kwate na ne fatete na imanya bo ele mamo okache imanya bo a no precheche biase ye wie no wese wawa uti bafa biara katua mbese efebre eye ma chabokoye ma wo eneme yikunya katua party shobunne na dwene ne abise ho che ma buni ye ma so ana senzuru bi pa enem pache me so ma pa ni nyame ba yo wa fada de ko atie ba mba ba bipemba wuga na mo mbale no ngwa ba fa ba buka be nyame ku de be ni nyame shire mu plati Yesu manti amen eda nyame ase ewo adisua boye ene wa ma yesa hanyo se edua ninjen mu a ebi atechelu abanje ojuche kotu a ebi obre peja so ape hede na ji ato ebi obre ra epeja so a ehevangwa na anye chibre no ayo nyonyo era na fa ho efa koyendo soe ebi obre peja wa yesika wonu nyame prache ye busika wonu boy otie fiam brede ebi ni bre na teche di atiminia yele che njiwaka se yesu ababo ye bidia yesu ababo bidio yesu ababo benia yesu ababo benio choko ye anyame ba yeso dade kwatienen na opia okope kofa koma boma vaswe obabu na so nyame ohiraye che ye tie dwure na ekofi yekoyadwuma wo yesu dumanu amen amen ladies ya na enra eheye ewa ye fa yisio oye fe pa me samekai wo che se ekrucha disuya to aso a frɛ ye number bo ye lason na muaka bia we kora kofa kobukaye fa bukaye na da ye hora ye fa disuya so aye bro ekoye YouTube page brewra eniama wo pen mo hye afei adoma bie labre miaso na famaye onateche hene erobuka so ma ye kora ye nwuche emotie na ye yadwuma pa ye memu nyame yishire biala ye bomba ye na ye fa ye disuya na ye ba wiye awrade yesro ka bu ye disuya wa dwu leche eba te wiase no ababu ya suam krati
we slowly che ma yedumo boka aduaba pa ne aso na se ba yewra amayemu na fa ya ho heaven do bi kosuna boka yeso na shiraye e o Yesu Kristo dumanu amen amen